Actually, aglano di kitay ko tayo, di kitay native, kung na tayong native na fruit bearing trees, siyempre di kitay kayubano, siyempre di kitay napipintas na prutas, it consider medicinal fruits. So pa ito nga, dito iti mesa for 2026 siguro, dito iti mesa nga kitain tayo. Although di kitay barangay ranger officers tayo, agpropagate damit, di kitay duhat, di kitay damortis, apat patubo damat kitigijay. Although digiti high value crops na isuti may sa tatang of course our vice governor amo yung matitili governor so na dito yung iti may isang tututukan na pa and of course together with our governor Ma'am Cecilia na dapat iti may isang makita tatta nga tipan nakapaduras iti when livelihood digiti apo nga farmers ko na tayo, ta siyempre no, dagdakkel no fruit bearing trees din tayo imula, kat siyempre adda income na DJ no aglakodan, dagiti po nga farmers din. So ito may isang kitaan pa ito opisina tatay, ito na very busy ti opisina naman kita ka dagiti area, dagiti potential investment area nga kasta ti kwatata detoy, tata kahit narod na ti probinsya ti Ilocos Norte may isang tumet nga ang produce kadagiti na dumang prutas. Although dagiti kalamansin, mangga, rambutan, so ada dagigitan so kikitan tayo pa dagiti medyo mauwanen nga prutas tayo. Syempre siguro ti mabulo di pa awal una yan tayo ubing star apple dagiti although dapat ada kumadagijay nga prutas. Siyempre nga rason sir na apay agkurkurang basit ti supply wenno gapu ka detoy klima sir. So sometimes namin no pa dito klima nga tadaduma kasi siyempre you have to adapt manen kakas dito klase na but then so tatta kitaan tayo kasi no kita nyo tatan gatangan tayo amin idin tayo alalain dati mismo mapan umuliti kaimito dati mapan umuliti tikit tayo puros iti kita duhat kada sa nim kada kita namin yung gatangan tayo amin kasi makita nga bumasit so may sangat siguro arason dati pa nag climate change kailangan namin digiti po nga farmers met na mula da talaga nga taripatwenda kita anda DJ sakripisyo damat nga mangkita ta isu damat lat mabeneficiaran tano agbunga dan hanmet totally ala enti gobyerno ko mahamat ala enti PGI no di ket digijay ipapa iti gobyerno tayo para iti kabuhayan damat laeng iso nga hopefully dati tatanga may isang nga project in coordination with the syempre digiti agencies nga like the Department of Agriculture so nga ti opisina iti upagmet kaduami met ida may panggap kadigito ita adariti joint project no kwamet nga pagtinulungan iti opisina iti agriculture iti province kasama iti opisina ti ENRO.